A da je gušilo magle jebate. Evo ovako, da uvedemo ovaj klip. Pošto bi general Mile Kosmitaur pravi profile i kanale. Pozdrav Kosmitaur, brate, za tebe. Sve da je bolje. Srećna Nova godina. I srećan Božić svima. Pravi mi. Zamisli molim te šta je uradio. Poslao mi napravi mi nov profil i napisao moje koordinate. I napisao adresu Grga Grgić, brate, i brojeve telefona. I napisao radi mainstream. I izvini što ti kažem ovo Kosmitaur, brate, Grga Grgić. I jebi ga. On kako ustane, brate, on pravi profile meni. I na Discordu i svud redom. Pa kaže, sneg je opet, Snežana pokrio pahulje bele. Sneg je opet, Snežana pokrio pahulje bele. I deste, braćo, pozdrav svima. Srećna Nova godina i Božić nadolazeći. Ali me guši ovo magla i zavol ne pade. Evo malo dakle da vidite koliko mi je jedan kako se zove božićni vlog. Rekao, ajde da snimim, da li da snimim, da ne snimim vlog. Ajde, rekao da ću da snimim vlog. I onako idem peške polako, idem do uje i brata. I tako. Pošto je sad ladno, braćo moja, na motoru. Sad je ladno. Ovo je hladno. Ladno na motoru. Motor čeka proleće. Čale otišao kolima. I jebi ga. Jutros. Pozdrav za ovog čovjeka ovdje. I za ove ljude ovdje odavde. Za moje šarbance. Pozdrav za Čekamila, ova kuća ovdje. Šarban je City, bajo moj. Samo pravi profile i naloge i dodaje. A kanal se zove Ja sam Ivanče. Čekaj da namjestim malo bolje telefon. Sad ga držimo ovako. Kanal se zove Ja sam Ivanče. Napisao tamo kao fan page Ivana Đorđevića iz Zemuna, koji je bio uhapšen 2019. godine zbog pedofilije, zbog posjedovanja pornografskih maloletnog materijala. Budala. Mali nije tačan. A može li mi poduva jaja, ako gleda ovo? I Anarhi, i Mile, i svi mogu poduviti mi jaja.
Evo kao što vidite ovdje se održava utakmica. Ovamo. Utakmica. Evo vidite. Pošto stigam prednjem kameru. Vidite ovamo je teren. Ovamo je teren. Vidite kolika je magla. Vidite kolika je magla. 6. minut, braćo, idemo samo jako! Sneg je opet snežana, pokrio pakulje bele. Samo ti meni pravi profile. Samo ti meni pravi profile. Samo ti klipuj mene i pravi mi profile, naloge. Ako naiđu kola, ubit će me. A magla ne vidi se. Izvinite na... Pardon, djeco. Jebem ti čizme. Uf. Braćo moja, jedva sam izašao iz noći, popio sam 2 hela, velika sinoć, 0,5. Nije mi bilo dobro. Mislim onako, ali samo što me peta leva zajebavala. Bolila me leva peta. Taki je, poslije ja ga ne volim. Ništa, ovdje ću dogasim video. Pozdravljam vas sve i čestitam svima novu godinu i naravno Božić. Budite mi zdravi, veseli, nasmejani, vedri. Pozdrav svima velike ovdje od Javljenice. Odjava. Ćao.